li ste znali da je pravo ime glumca Vin Diesela u stvari Mark Sinclair? That's right, folks. Najpoznatiji po ulozi Dominika Torettea u filmskoj franšizi Paklene ulice, poznati po svom dubokom glasu, a sa 1,82 m zbog svoje mišićeve korpulentne građe deluje dosta veći. Zanimljivo je da je u mladosti radio kao prodavac na TV-u, prodavao je sijalice. Surreal. Tokom tinejdžerskih godina izvodio je i breakdance, a radio je i kao izbacivač u čuvenim noćnim klubovima u New Yorku. Dieselova prva mala filmska uloga bila je u filmu Buđenje iz 1990. sa čuvenim Robertom De Nirom i Robinom Williamsom. Posle toga slede dva filma koje sam producira i režira, više lični i zalutali. Čuveni režiser Steven Spielberg prepoznaje njegov talenat i 1998. ga angažuje u manjoj ulozi u ratnoj akcijnoj drami Spašavanje redova Ryana, gdje glumi sa Tom Hanksom i Mackom Damonom. 2000. deli platnu u drami Kotlarnica sa Giovannom Ribisijem i Benom Affleckom. Svoju prvu veliku i glavnu filmsku ulogu dobija u naučno-fantastičnom filmu Mrkvi mrak, gdje glumi antiheroja pod nazivom Riddick. Mrkvi mrak ili Pitch Black je trebalo da bude samo jedan film, ali tokom produkcije Vin Diesel i ostala glumačka ekipa bili su oduševljeni Riddickovim likom da bi se kasnije snimili nastavci sa Dieselom u reprizu Mračna furija, Riddickove hronike i Riddick. Sljedeće godine se pojavio u filmu koji obeležava njegovu glumačku karijeru, Paklene ulice. U 2002. dobija ulogu ekstremnog sportiste na tajnom zadatku Xandera Cagea u akciji Triple X. And no offense, but their performances were terrible. Rođen je 18. jula 1967. u Kaliforniji. Njegova majka ima engleske, nemačke i škotske korijene, a interesantno je da svog biološkog oca nikada nije ni upoznao. Ima brata blizanca Paula Vincenta koji je filmski montažer. 2002. osniva kompaniju za video igrice pod nazivom Tygon Studios, u kojoj producira igrice zasnovane na njegovom liku. 2020. se pojavio kao superheroj Bloodshot. You know nothing about men like me. Prepoznatljiv je i po tome što daje glasove animiranim herojima. 1999. dao je glas naslovnom junaku u animiranom filmu Gvozdeni džin, a kasnije karakter koji se zove Groot, svi znate u filmu Čuvari galaksije iz Marvelovih stripova. Vin Diesel voli da zadrži svoju privatnost u vezi sa ličnim životom i ne pojavlja se previše u javnosti. Ali interesantno je da je i svoje treće dete, Paulinu, nazvao po svom preminulom kolegi i prijatelju Paulu Walkeru. I don't have friends. I got family. Pardon, ove godine izlazi 10. nastavak Paklenih ulica. Let's race! Oh, what the f*** are you doing, man? Dog, what are you doing? I'm Vin Diesel. Njegova slava i popularnost ga je dovela do toga da zarađuje velike sume novca za filmove u kojima glumi. See you guys. Welcome to the